voin ni somle panga February sang ni somni paruka hian khatlakor SAY te chuan avoi khatna tan food supplement semna hun kan nei dona kabula hian SAY leader dule ama po introduction on in pe sela toy fel takin chumia chuanin food supplement hi engchiang nge ania tin khatlakor SAY te hian engtianga reinge an local pui to a tin tungkum sang hi somni le paruka hian mi chungkwa engzan nge kan support thei ti kha milo se thei chuan amasai ka ming hi lautlan nunga ania khatlakor SAY leader ni lai mek kania ne food supplement ti kan tia ai awm zia chu hei rethei le chan hai rethei te ang chi te ei jon na mu mal nei lawang chi te hetiang ho hi thatin hian kan chom dol ve thina bu fai te dal chini hetiang chini te na kan mamo mishing na kan mamo tlang pui ang chi hi kanin pe thina chu kan kalpui dan ania kum sang ni som pali atang khan bul kan lo chan to voini theng hian chum lo chat lawin pathen khoi na za he rong bol na hi kan kalpui theya kan lom khop maya keima ni chakna thalai te chakna theina ringot ani lawa mi in phal tak ten donation te khateng khan anun pethina sumle pa yang chi te abung ruang zong te pon ania chu teng chuan he rong bol na hi kan lo kalpui atira phe chon nutrition supplement tiang hianin kan kalpui abong hu te tiang chi te khateng khan HIV positive ang chi te anu hu te na thei lo ang chi te an ni thina wang han khateng chi kha in tu lampang chi zong tha kan thina ma chu kan kalpui re nutrition food supplement ang zong hen kan kalpui ta ai tu lampang ngor kha kan han thul bing ta chu kan kalpui dan tlang pui ani tungkum sang he somni parwa hianin chungkwa engzan nge kan support thei ti khamno shile hian mi pali puna hian kan support me ka kan mu bel chuanin dati bel zel thei po ani tian survey team te kan in dina ka tiang khan sub council hianin survey te an nei chu lai hmuna chuan chu tianga chom dol ngai chuan ome an ti chuanin chuang chu kan vo survey ya khotlang soi tu te ne na te kan kala ka tiang khan an chan chin te kan zil chianga chu tiang chuanin vo pe mol tu palo hianin survey te kan nei ma sa thina chu tiang chuan kan local pui thina kumina hian chung koli kan kalpui me ka tan kan ti me ka kan hu pe ni chuan kan la pek bel zelang alom he me kan zona te min chan sakaputlan nu ne na lom thu karon soya kum so pani lai mai tungkum ne na chari na kalna turan to pathian khongai na zara chul chang chul kumpo nei lem lovin long takin kan kalpui thei china hi aropui hein ka sha apul chan na turani atungkuma po long taka tungkum chung zong kan nei le thei nge po kan be se lalpan mal herong bol na hi mal som le nge yang ti po kan ringa tin sponsor tu te zong chunga po pathian min lom thu karon soye kan lom lu tuke voina hian food supplement sub council tenen in ma karon ding le theya chairman hian in introduction te lo nei se kan tia chumei ba ka tungkum sang ni somni parukata na an ma chop te tarlan na hunatan miron man sakse kan lo somang alome ke hi valer shwe van chong kania food supplement sub council hian chairman kania pu LC lal humoya ani hi kan secretary ania tin lalal mangai zole so ta sir bermi so kan treasurer ani boka tin lalrin ome ani hi council member ani bok ani kha food supplement ami member te kan nia kumin sangni somni paruka hian hei food supplement sub council ten survey ten in kumina hian kan survey ni china chung ko pali pet ni se tin kan rela tichuan executive council pon minlo pompui na wang pon lom thu kan soya tichuan kumina hian chung ko pali bi khi kan han peri photanga tichuan survey te atul dana zurin kan la nei le tura te po ngai ta ila kaushan clear big kan nei lawa mamo tu tena an lo chan nge theinan ti in food supplement sub council te hian survey kan nei thrina midang te ta na luan chua tran pui thei din huna kan om hi ke ni khatlakor SAY te chuan kan ngai poimo tak zet ani ti kha kan han soi ni ta se thome
le chairman chunga lom thu kan soya food supplement sub council te lalpan in rong bolna ma som tuin kan jong china kan lo shat puring don chonya kan lom nu tuke